mi fon gandi ami bi mi ma do dagbe ami ko do ahosu zangu mbo inu kwason si azanko atonu kun ene gogbe ati ma ho we no se ameme telemi le nu de gboro to mi to fi di ache pa ya de ade ezan gete yo ti to me ton teme e na blo le yo e ko nu mo nkan ton ka ba hon e honu kan ton e na blo ko to gan po yo e ko jijo nu mo nkan ton iso ho ja ma e home ton le yo ndudu e ton dagbe da ho je ko nen ma ten libre e home ton yo e diwe mi na besin e soda gade do menjele to gansi je ha romia de wada yin le na wa nu gbon teme din yo e ko un tun ton de khle ho lo bo e ko ro mi mo me chele mi a che pa ho ro bere to mi to yin fi yo to gan e ro fun din afo e na le na wa zogbon yo e ro de ti gbon e din e ko ro tun we ho ben me de we hunan bo kun do nu me bo ho to we nu bo kun ho lu to mi na tun do menjele yon nu ya de yon ago die lv to pe a hanga ro po ne e we bo do wada e uturu friend bonasi ho to nu he e khle po ndo menjele yon we po le yo pon de o de yin tiyan e na je pin pon ji bonasi ho gbo do kan de keun do azosin alinun matin libre e we do ho eniyan metilemi miatnole nu wada hore timbo zangete do para kusin to ho meton we ma e no la mono so to ji be no ha do nu kumele yo nu mo koton dion nu konton e yin kana be khle po do menjele mi na no po bo wa nu e poro kanton ho do bene to mi ton fi de sun a che pa ho to mi ton fi yo fi ya kro fi nu fi jen nu e we so din bo wen ho je wen to gan sin azogba sa e na no apa e ni hwe mi me no ko egbe teme to mi ton fi e di e fun e oro chile le yo mi fe no hwe me do demele iko ihon boko jinja yin bo sen don dali nenu tin ko soro to mi ton fin matin libre se soro we kweton jin etime podo mejire kwejen ho egbero to mi ton fi diyan arandi blasu kwecha kan we ko ka so ile develop on na so a hoire hon me bi hui ni ya otun bonu to resi hon ni don to de matin libre e we do ho enion mi na so liberation etime podo mejire nu gbo to gan sin azogba sa me na bodo tuto e me na no alide adede nu le yo e ko tuntun we di me telemi romia de wara yin e ko gbeta ton to ho men fi akro fi jen nu e we so din be na pe nu kundo we ho do azogba sa don beten bada ahwanga eneo ahwanga suvino eneo ewe so din bo atama fi ami podo ija ipo era no ali ton bode we hato government lemi ahwanga o shaunka ewe so din bo era si huno ahwangpa sin apa hwe do to gan sin apa sa to men mena to no menjile ahwanga suvino ji montevo ejere ewe so din bo gad republican to gan sin azogba sa me ko ven poro bo azo afre bi huyo era no inu o gaston do sui modesto kereko ye yo era penu kundo no da hora ho eto gan henazon edo to horo sin alinu ewu metilem liberation e libere ho ne bi lo gbeje lo etime pondo menjile romia de wada i honu konton e na ikodo hon toton lepo e ko blo nu mon konton men bole era blo gbon teme do fine yo e corridor e karo hodo e cho hopo e mentilemi hopo de suti tengbe do fi nku de kontu yo e ma jela mele do to gan si so sin hwenua podo so mi yade ade sin hwenua le jela mele gbon e akweteme izan le le igben yo e ni wa gbe ton lo yin wedo ku de compte wedo eniyan bi odo to mi ton fi meti lemi mi na tun no menjele l'informateur e be mi na so din e ti mi po no menjele nu gbo e wa lo yade wa da itan e ko ro dide khlo ho lo bo no lv to pe e we so din no bene to mi ton fi do apa ni ho me no bo to gan o bo no zan kha khusu bo no to nu kha le do tan ai ka jainia fi ka ho no bi ko so gbe adio yon nu we so din nu kan ton ne do bene to mi ton fi meti lemi l'informateur e do ho eniyan le meilleur de soit etime pondo menjele romia de wada yin e dion de na blogbo ya ho na gbo ko bi gidigidi to mi to infio e ro kanton ho de su aija i hodo ayo dio e de so e do na wa so enion de su titengbe be na jejero le meilleur e do ho enion le telegram e mi na so din etime pondo menjele tenpo ho phone tole na be me se pe odin akpla hwe e na yin kanade mentele mi hoye hwe bo na si huje nu do village na nla nu bo me na din le hwe tonu so mi na yin tuntun to a check pa na kana blogbon bo ya ho podo aija ipo adama fe ipo e kana jinja bo lodo re su titen hwe ten ija wele me o ne o mi anu kunu romia de wara de su titen gbe do bo le telegram e se bo so do hwe ton jin lv to pe awanga ene o so di mentele mi e de kan we yo lodo me
era sepo to gan iton po iwa ton po le do ten iton ka ja ya nu bi ka so gbe tubo e jawe ayoji a ma wa aya abi nino te pere a nenu ka de gun ayoji o e ra no ho kan ni o se do to gan gan me tilemi de tin lobo je do fo sapo ji fine bo ho ja ma lo so ro ton ji iton pe de men bo ne inu to ngbo no vino ve tente hun e o ho ka ga lo so nu me de ro fine bo le telegram we do ton bo so do ton ji e yin me tilemi l'emblème du jour e ho me ton yo e tin po no me jele to gan ya de ale romi adwada yi ho ten we ja nu kon ton don pe de we diyan me la ho ko de gbe ho me o mi na ton a che pa ton me ho to na pe nu kun do akwesi kan bi ne to ton le yo ye ivovo ene mo bo l'emblème du jour e so do ho ton bo podo ye ton le po me tilemi la bu sol e ho me ton lo e wa e tin po no me jele merci din kaka so eje ko itewe nu kon no me o e obeden vile ya ho mi na di bla so ken opo do to gan ya re dole e mi na ho kan eni ole e do aija ipodo wen ho gbo do to mi to en fio ne le sudun alo do e wazambo e oromia do wada yi e ya oje o kan ton hoji se pe ho do de ho ya ho diyan nu kon ton di be na blo do oromia wada yi ho nu me meti lemi l'événement du jour e mo no menjele e ndo gbe de we diyan oromia do wada yi e ko yin ogbede to me kaka lobo ihunu sinun nu konton esi hublo podo hoyin to ton le po iro fine de jin mina jo enion do bana so dabaru time po ndo menjele ya ho ko do na gbo ko bi me aido na jai nu benen vile bo nu do taji o ino le atama fi ami lo to mi ton fi gbede pon nu da hora ho e mi la ho do na wa do to mi fi do le yo ye do ne le matina de souffrance da time po ndo menjele ko iten we jawe do don yo e kun inu e na jawe nda gbalagbe kere benen vile yo mi blo mi ne do ba du gbe ya yi wada iton do to mi ton fi do le mi la ho ko to gmo ekhle po no mejele nu kon ro na yo e ndugbero na yo e di aloklo teme no monde fraternity we do enion bo time po no mejele e pon ko iten we jaro nu kon don me bo pon hon e nu kon ton e le ton legbon fene pon yo e ra pa mi do me de jido me la ho de su ti tengbe me tele mi ve kwegbe me mi o kwegbe to me pon e di din e fun din e ti le diyan mi ve do we do 5 de din wo mi ve ro mo do e je won yan e na no so bodo ndo poro mi ton le to re se oni ve don to de do don la croix hoja e ma iglesia catholique ton e ti me no menjele nugbo ko itenwe e jaro nu kon dan e conseil de mo menjele e o mi na no ayi dagbe me bo ayi na jayi bo gbigbo me abi debo igana igbo eyan ndagbe koro nu kon mo koro honta de ji la croix e hometon iton yo e wedo ho enion le chasseur info e hometon iton itime nugbo do menjele so e pe ona bebe do ayi do so mi na bi odi san ton nu kon ton gbe be pe so ona be san ton tan go gbe bo ba ko na je tun ton san ton afoton go gbe no de ji romia do wada yi e karon ton to me be na si le de temeten do fin azo no yo wani bo le bagbon ni osin ko na si hoton je me on e o le chasseur info e se be lo mo so ye iton do we ton ji kaka bo won ko iton le gona wa zo e mi ro podo na wa yo e ko tobi hui do fi me tile mi e ni o jije mi nano lo le ta nu hoja we ma mi ton ga enu ton e na chen do podo mi ton le nu e hoja ma le yo ye henu e ho me yo e do ro te nu bi e je mi ko de ne a kro no gbero to ma wa ta tagbe iye na ho yo mi na le apese aizan